bakal maringi nume lanuga ugalane melas ning keturunan anake wis gede-gede Jawara sawer menggadiatu Maa Kang Nata kesuwun Maa Kang Nata Bos Asep kanggo Kang Asep bos Kang orang lalen kanggo sing duwe gelar mandala Papai Daniel Mamane Daniel kanggo mantan majikan kanggo nok rere sudah pindangan kanggo ayah Ocha ayah Ocha sudah pindangan kian siapa mah Bapak tuannya Akila Bapak tuannya Akila Bapak tuannya Akila Bapak tuane Akila lamonai rumah tangga bebeneran siapa aja nganti awan bengi sing duwe piper ape balik Rahma Studio sing duwe jangan memang buinu Mamane Putri sing duwe piper ape alesane Mamane Putri diajak batur belaikan Mamane Putri Bok tuannya Akila Bapak tuannya Akila Bapak tuannya Akila Mamane Putri Bapak tuannya Akila Bapak tuannya Akila begat balik Mamane Putri Teris entok sing duwe piper ape Mamane Putri tulan lima poket wis tekad kudune Mamane Putri Mamane balik mati angger selingkuh mani kanggo nok nita tetep bae nang ajis gawe iksani bati Bundane Radit Bapak Putri ayah Dani sing duwe piper ape Mamane Putri Bapak tuan Ikila kanggo Kang Mani Bapak tuan Ikila sedulur sing Bapak tuan pengajar Ikila Bapak tuan Ikila Bapak tuan Ikila sing duwe bapak sing duwe piper ape piber ape Mamane Putri sing duwe piber ape bos piber ape nok nit bos piber nok ape uu bos piber Mimi ape Rona patah hati pengen isi bunuh diri nok kedas sing duwe hopo ingat keturunan kang ditinggal kari Bude kasih sing duwe beras putih anggo bapak tuan Dede Kila bapak tuan Dede Kila ora tahan nyaga penderita Putri sing duwe piper ape nyawang Dede Kila selalu ugal-ugalan borong untuk coba kan mari ibu gede api Bundane Radit sing duwe lesung pipi
Bos Peter. BRI Lover. Bapak tua gila bapak. Dedi. Kanggo Nok Nita. Kanggo Ayah Dani, Nok Bundane Cesio. Dani. Papa Mama Ara. Kanggo Bos Asep, Bos Asep. Kanggo Kang Asep, Rahma Bos Gat. Studio, Rahma Studio. Patah hati pengen esi bunuh diri. Mamane Putri. Ingat keturunan yang ditinggal tari. Bapak tua gila, bapak tua gila, bapak tua gila, bapak tua gila. Orang tahan nyaga penderitaan. Nyawa Oknita selalu galau-galau. Mimi Rona. Bos Piper. Arika. Coba kan mari hidup ya Bos Piper. Ladukan bukalane Bos Piper. Melasti anak rapi keturunan Newis gede. Lakonan rumah tangga bebeneran. Bundane Radi. Aja nganti awan bengi keluyuran. Kanggo wong garang. Balik esuk bapak tuan Akila cangkeme mampu hidup. No kedas sing beokong. Alesane dia Mamane Putri. batur Mamane Putri sing pinter ape. Mamane Putri. kanggo mama anak Kang Nata Kang Nata sing otak-otak. tekan balik sampai wis entok dalak. Kanggo Kang Mano. Bos Piper, kula terima Bos Piper, pokat bis tekan kudu. Mamane Putri, Bos Piper. Manging Bos Piper, Bos Piper. akhir Mamane Putri. kebenaran Bos Piper. Tetep bae, Ayah Dani. gawe iksan ibati. Suwun kanggo Mamane Putri, Mamane Akila. Bos Piper, Bos matur Piper, kesuwun suwun. Bapak Tuan